Ndagira ngo nanone munyemerere aya makuru yacu tuyatangirire hano neza mu mujyi wa Uvira. Ahanga mbazaniye amakuru ashyushye ya operasiyo z'umwijima zaraye zikozwe muri iri joro n'ubundi zigakorwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Amakuru ari kungeraho aravuga ko ari bitero karundura byaramutse muri amasaha mu gitondo bigabwa kuri bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ubwo ndabara FDNB ndetse na FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare cya Kongo FARDC mu rusange. Baka rero bagabye igitero gikomeye cyane na bano barwanyi ba M23. Ushobora kwibaza ati se operation nk'izi ngizi zikorwa ute, zikorwa mu buhe buryo, M23 basha kwinjira ute neza hano mu mujyi Uvira rwagati mu buhe buryo? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe mu rusange. Mbazaniye amakuru akomeye cyane. Biravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi mu bitaro bimwe na bimwe hagaragaye ipfu z'abantu zitunguranye, abantu basanga hafi 200 bose rero bakaba bamaze kuba bitaba Imana mwiri joro rikeye, aho rero abeshi baguye mu myuka, bapfuye bari ku myuka ku mabomboni, abandi bagapfa bari mu bitaro nyine mu bitaro bigiye bitandukanye bitewe n'iki nibura ry'umuriro. Ngira ngo batiri igemurira neza umujyi wose wa Bujumbura yari yaturitse, irangije rero umuriro uragenda urabura, abadafite za generator ndetse n'abandi bose urumva baje kwisanga habi, abari mu mazu ya etage akomeye cyane, bari nko mu sanseri bahezemo. Ndagira ngo ni ibintu biri kumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Ubu tuvugana rero hakaba amaze kubarurwa abageze muri abo bose bikekwa ko baba bitabye Imana bitewe n'iki nibura ry'umuriro ndetse nibura ry'ibikoresho bikomoka kuri petrol by'ubura ngo babe bagira gute bakirwanaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So mbazaniye amakuru akomeye cyane. Hanyuma muri territoire ya Rucuro neza hano muri sheferi ya Buabo ndetse hano muri groupement neza ya Bambo anga neza tugiye kubabwira uko byifashe nyuma yuko Wazalendo ku munsi w'ejo zari ziri guhangana muri amasaha bongeye gufatwa nanone, kandi Wazalendo bari bagerageje kuviyora abadamu bageze kuri 2 ndetse na bamwe bibye ibitaro bya hano muri za Rucuro. Tugiye kubirebera hamwe byose. Aba bose bamaze gufatwa n'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa M23. Songira ngo ni ibintu biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Naho Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu biganiro ku kijyanye n'abiyunze kuri M23, dore ko M23 bamaze kuba bahindura umutwe w'iterabwoba. Ubwo bivuze ngo aba diaspora bose bari baramaze kwijoininga kuri uyu mutwe wa AFC M23 nabo tayari baba bahinduye abayobozi cyangwa abafatanya bikorwa aba mu uyu mutwe nyine wa M23 bamaze kuba bahindura umutwe w'iterabwoba. Byose rero bikubiye muri amakuru ngiye kugenda nkugezaho. Hanyuma igihugu cy'u Rwanda kandi nanone cyagize icyo kivuga kuri iyi myanzuro yafashwe na Amerika, ndetse nubwo itarasinywa cyangwa se ngo ishyirweho umukono wa nyawo kuba M23 nyine bahita batangira kwikura mu bice byayo n'ubundi yigaruriye cyangwa se batangira kuyigabaho ibitero. Leta y'u Rwanda rero yagize itya igira icyo ibivugaho. Yavuze iki? Byose ukeneye kubimenya ugiye kubyumva wahageze ni kuri La Defense TV, naho giye nitwa Pacifique. Cyuntu usabwa ni ikintu kimwe gusa, ni ugukanda kuri subscribe hanyuma tugakomeza nandi makuru akomeye cyane. Ndagira ngo rero munyemerere mu minota itarenze 16 umbahereze ubwino bw'amakuru akomeye cyane, amwe mu makuru namaze kubamenya n'ubundi akomoka hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi tugiye kubanyuriramo byose mukabimenyera icyarimwe. Ngiye kukuzengurutsa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, naho ndaza kunyarukirayo Bujumbura, ndatererayo amaso ku mupaka Katumba. Imodoka zigeze ku 8 nanone zongeye gucakirwa na Wazalendo bababwira ati ntaho mujya, ati ntimuducika, hataya amabuye yacu rwose ntaho muyajyana, tuyacukura byaratuvunnye. Niyo mpamvu rero tugiye kubabwira uko byifashe. Ese runo rugamba rw'amabuye, uru rugamba rw'intambara zikomeye cyane ruri guhurirwamo M23, Wazalendo, FDL ndetse n'indi mitwe igitandukanye n'ubundi bakomeje kugenda bahangana n'uyu mutwe wa AFC M23 nyine, byose ugiye kubyumva. Ni ku makuru akomeye cyane rero ugiye gusobanukirwa. So ndagira ngo tuyatangire amakuru yacu tuyahere neza hano ku mupaka Katumba, aho muri iki gitondo haramutse hafatwa izindi modoka zo mu bwoko bwa Kamazi ndetse zirimo n'amajipe ageze kuri 2. Amakuru avuga ko bari basahuye neza kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amabuye ari hafi y'ibiro 482 by'amabuye y'agaciro ya zahabu ndetse na za diama, aho rero bari bamaze ko bagira gute bayacikana. Hanyuma ngo bamwe mu batasi b'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23
2023 rero bamaze kuba bamenya amakuru barangije bayadondosha ku cyitwa Wazalendo kubera ko ari nazo zayacukuye zita zimenya amakuru ati tayari nta mpamvu yo kuducikana amabuye niko kuita bagaba igitero gikomeye cyane kuri izo modoka biza kurangira n'ubundi izo modoka zigeze gute azigaruriwe na bano barwanyi ba Wazalendo. Ihe rero habereye intambara ikomeye cyane yahuje abadede ndetse na Wazalendo ibintu bikababera bibi cyane. Hanyuma tugiye kubabwira kandi ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD nyuma yuko batangiye gusubiranamo uwitwa Reverend Kuriyo ndetse n'uwo bita Prime niyo ngabo akaba umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuba basa nkaho biyunga bagafatanyamo ukuboko bitewe nuko ngo babona ko imikorere ya Evariste Ndayishimiye itari kugenda neza ngo bityo rero hari byo bagiye gushyira ku murongo. Ibi rero bikaba bimwe mu byatumye Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yirirwa mu nzu kugeza ubwo atigeze asohoka, aho rero byakekwaga yuko yagize ubwoba bukomeye cyane bw'uko ashobora kuba yatungurwa n'ibitero cyangwa bitunguranye nyine cyangwa se kudeta ivuza ubuha mu gihe yabavuye mu ngoro ye cyangwa se yabavuye mu rugo rwe. So ngira ngo ibyo biri kumvikana neza cyane gatanu kuri ragenzi kako. Ntago shaka ko dutinda kuri ibyo, ndashaka ko dukomeza n'andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo aya makuru tuyatangirire neza hano mu mujyi Uvira rwagati aho biri gukekwa ko abandi bakoroneri babiri bo mu gihugu cy'u Burundi tayari mwiri joro rikeye bamaze kuba bahasiga ubuzima. Uyu munsi turi ku itariki ya 10 n'ukwezi kwa ku kwezi turimo n'ukwezi kwa munani umwaka ni 2025 aho rero tubazaniye amakuru yacu ya mbere. Abasirikare babiri barimo abakoroneri ba FDNB birakekwa ko baba bongeye kwivuganwa n'izi nyeshyamba cyangwa se n'abatasi b'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi ziri gukora iyo bwabaga ngo barebe niba bashobora gutungura uyu mutwe witwara gisirikare wa M23 turwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ngo barebe niba babambura tumwe mu duce tugiye dutandukanye, ariko bitaraba mu gihe bari muri plan cyangwa se bari gutegura urugamba base batungurwa n'ibitero karahabutaka n'undi bibayeho neza hano mu mujyi Uvira rwagati, aho rero bagerageze kubigaba kuri bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa Wazalendo, FARDC ndetse na FDNB, ariko bahitira neza kuri hoteli imwe yari kambitsemo abasirikare babiri b'abakoroneri b'u Burundi. Abangaba rero niba barozwe mu cyayi, niba barogewe mu biryo gusa nta sasu ryigeze rivuga, ariko ngo bakomeje kugenda bapfa. Burya waruzi ko leta ya Kinshasa atarizi kuroga gusa, waruzi ko atari bo bazi gukoresha amarozi gusa, na M23 nayo marozi nayo uno mutwe nyeshyamba M23 nawo ushobora kuba wanayakoresha, kuko sinumva ukuntu aba bakoroneri babiri bapfuye batarashwe bagapfa urupfu rw'amarabira nk'uku nguku, kandi bikekwa ko hari abasirikare ba M23 bamaze kuba binjira muri hoteli yarari kunyweramo cyangwa se yarari kuriramo muri rusange. Aba rero bakaba nabo bamwe mu bakurikiye abandi bageze kuri 6, niba babaye babiri ubwo tayari bose hamwe babaye 8 bamaze kuhasiga ubuzima mu buryo bweruye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma ndagira ngo nkwiyere ku yandi makuru akomeye cyane tuve kuri izo. Uwitwa Ngoma Nzito ni umuyobozi mukuru wa Wazalendo zabiyozi bishambuke. Uyu nguyu rero wabonye arokoka urupfu hariya mu Minembwe yamaze kwanga afata irangi cyangwa se ikitwa umujinya ukomeye cyane, umujinya karabutaka cyangwa se umujinya w'umurimburanzuzi, ushobora kubivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko ubishaka, hanyuma tugahuriza ku ngingo imwe gusa y'umujinya. Uyu mugabo rero warakaye akarakazwa na bano barwanyi ba M23, aho rero yarakaye ku rwego rwo hejuru cyane ngo bamukojeje isoni mu Minembwe, ngo bityo nawe niyo mpamvu yiyemeje kuzaje ngagomba kubahambiriza akabacyura nabi ngabakubita nkuko bakubisa abamerceneri babanya baturutse muri Ukraine, abandi baturuka mu Burusiya ndetse abandi baturuka mu bice bigiye bitandukanye by'isi bigize isi nyine. Bano bacashuro uyu nguyu Colonel Wiringoma yakubitiraga no mu mujyi wa Goma, abakubitishiza amatama babwira ati kwikiri mwihute cyane. Uyu rero nawe ni Ngoma Nzito, nta wundi umuzarendo ukomeye cyane nyaboneka, aratangaje aravuga ati jewe sinzigera na rimwe ntuma igihugu cyanjye kigarurirwa n'abanyamahanga, ati kindi nanone ati ntago nzigera ntuma M23
M23 igira gute yigira kandi gace yigarurira. Akivuga ibyo ngibyo, agikora ibyo ngibyo, ibitero karabutaka simusiga bibashije guhitana bamwe mu basore biwe n'ubundi bageze kuri 11 tayari muri iki gitondo muri rukerera bakaba bamaze kwasiga ubuzima. Nababwiye ngo mbafitiye amakuru akome cyane mugira ngo ndi kubabeshya, ndabizi hari ukuntu mujya muvuga ngo turi kubabeshya, ariko burya niko kuri, niko kuba guhari, ngiye sago njya mbeshya n'umusi wa rimwe. Hanyuma uyu mugabo rero ngo wazarendo ziwe zimaze kuba zigira gute zihasiga ubuzima. So ndaje mbabwira ukuntu bigenze. Ni ibitero karabutaka byari bibayeho rero, byari bibashije guhitana n'ubundi bamwe mu barwanyi ba M23, ariko ibi bitero bigasiga n'ubundi uyu nguyu nari maze kubabwira neza Ngoma Nzito, ahubwo ari ugize gute uhaburiye abasore biwe bageze kuri 11 nkuko nari mbivuze. So ndagira ngo twihute cyane tugere neza hano ahantu bitwa Ruvungi ndetse n'ahitwa Katogota, mbabwire uko byifashe. Katogota ni kamwe mu gace gakomeye M23 abashije kwigarurira, ariko kakiberamo urugamba kuko kuva mu masaha 11 za mu gitondo hari kumvikanamo amasasu, kandi amasasu ntago yaraya M23, yaraya coalition n'undi bahanganye. Ibitero bibayeho rero bibashije kuba bihagarikwa n'umutwe w'inyeshyamba M23, byari bibagabweho mu masaha mu gitondo mu ruturuturu neza cyane, ubwo nabyukaga nasangaga rwahinanye. Niyo mpamvu nanjye nahise negura microphone yanjye nababwira ati reka mbabwire uko byifashe hano neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane. M23 rero yagerageje kwitwara neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko n'ubundi bije kurangira bagize gute, basubize coalition n'ubundi yari bagabyeho igitero inyuma. N'umutwe witwara gisirikare, umutwe wa M23 wamaze kuba uhindurirwa izina ritaremezwa kuri ubu, ngo kugira ngo bakunde babone uko babakura mu bice bimwe na bimwe n'ubundi bagiye bigarurira. Uyu mutwe rero w'inyeshyamba za M23 wo ukomeje kugenda utakamba uvuga ibyo bakomeje gukorerwa na leta ya Kinshasa bidahabwa agaciro cyangwa se ngo bikurikiranwe, kandi bibabaje, kandi bikomeje no kugenda bihitana abatari bakeya n'undi barwana muri uyu mutwe wa M23, aho rero bakomeje kugenda bicwa umwe kuri umwe, bakaba rero bari hafi bose kubagirira nabi ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru aravuga yuko ibi bibaye nyuma yuko hari imyanzuro yafashwe i Doha muri Katari, ariko ntiyashyirwa mu bikorwa, by'umwihariko nk'amahame agenga amasezerano bari bugirane hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'izinyeshyamba za M23 bahanganye. Ariko ayo masezerano ku mpande zombi ntagende neza. Kutagenda neza kwayo rero nibyo bitumye uno mutwe wa M23 nawo ugira gute ufata ibyemezo bikakaye n'ubundi birimo no kwataka coalition n'ubundi bahanganye, by'umwihariko irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bavuze ati igihe twihanganye ni kinini cyane, ati turareka ibitero muratugabaho, ati none rero kuri ishuro, ati buriya ngugusuriye ntumusurire ngakwitiki munyandikire muri comment. Niyo mpamvu rero ati natwe twise twiyemeza kugira gute kubagaba ibitero karundura, ati ntimutungurwe n'urufaya tugiye kubasukaho, ati kuko natwe biri mu buryo bw'inzira nziza yo kwitabara, ati tugomba gukora iyo bwabaga ndetse n'icyashoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo twitabare kandi ibintu byacu bigende neza biri ku murongo gatanu kuri kagenzi kako. Ibi bibaye nyuma yuko bano barwanyi ba M23 bamaze iminsi badahagaze neza, gusa kuri ubu bameze neza kandi ngo barumva biteguye, ngo kuko bagiye kurwana nk'abasa nkaho barwana n'umunsi wa nyuma wo kubaho. Bitewe n'iki? Bitewe nuko bamaze iminsi bageramiwe n'ibitero n'ubundi bikomeye cyane. Aho rero arimo na Felix Tshisekedi aherutse no kujya ahamagara uwitwa Ngoma Nzito akamubwira atese ati mvubanga ndashaka kuza aho ngaho, ati se muvetura mwamwara yirukanye, undi ati ntahirajya n'inzozi mbi kuri wowe. Byose rero ndagira ngo murabyumva neza cyane gatanu kagenzi kako. Naho mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ndi kugira ngo mvire muri Sud Kivu neza mpite mbijyanirana n'u Burundi mu mbabarire, hanyuma nze twerekeze no mu yindi mirwano. Mu gihugu cy'u Burundi biravugwa ko abaturage abasivile baba barangije gushira mu mwuka bitewe no kubura ibikoresho bimwe by'ubuvuzi ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifashisha nk'abarwayi basima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye buri wese azi ko akenera ashobora kubisanga mu bitaro bimwe na bimwe. Hanyuma rero ibyo ni ibitaro biri hano mu mujyi wa Bujumbura, ibitari prive byose nta muriro bifite, ibidafite generator nta miriro ntayo, ibintu bimeze nabi cyane. Ahangaha rero birabarurwa yuko abarwayi bageze hafi kuri 63 bose bahise bapfira icyarimwe bitewe n'ibura ry'umuriro ndetse kandi bahumekaga nyine ku byuma
bakaba bari babayeho ku buzima bwabo ku byuma, none umuriro ukaba wagiye ndetse na generator zikanga kwaka. Ibyo rero ni bimwe mu bituma n'ubundi ibintu bigenda nabi cyane gatanu kuri bagenzi kako, by'umwihariko ku bijyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga niko bijya bigenda. So ubwo rero ndagira ngo birumvikaye ko mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu bikomeje kugenda bibabera bibi cyane. Nagira ngo rero twikomereze n'andi makuru akomeye cyane y'urugamba rwabayeho ni neza mu nzira iva muri Katana, Karehe, Nyabibwe ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano muri Sud Kivu. Ibintu bikaba byababereye bibi cyane, ariko kuri ubu ndababwiza ukuri kose gushoboka kuno mutwe wa M23 uri gukora akazi gakomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye no kuba bakirwanaho ngo barebe ko barengera amagara yabo. Aho rero ni muri teritwari ya Walikare, aho bikekwa ko kandi haba hashimushwe nanone abasirikare bageze kuri 3 b'igihugu cy'Ububirigi. Bakaba rero basanga abandi babiri baba barashimushwe n'uyu mutwe wa M23, hanyuma bose hamwe bakaba bangahe barindwi gutyo, hagati aho baba bamaze gufatwa rwa mikono n'izi nyeshyamba za M23. So ibyo byose rero ngira ngo nibyumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako ko bikomeje kugenda bihindura isura. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ndi kugenda nkugezaho neza cyane Senkiseke. Biravugwa kandi ko uno mutwe wa M23 nawo utoroshye, kuko muri Walikare bagabye igitero gikomeye cyane ku ruhande rwa Leta Kinshasa. So reka mbe mbashimiye gatoya, mu kanya ndaza kuba ngaruka mu yandi makuru aza kuba ari imbere. Nge nitwa Pacifique Inera Defense TV, gukanda subscribe ni iby'agaciro. Bye bye, mwakoze kubana nanjye.